گشتی شورشا سوریه دست پێ کرد ژیانە ئابووری لە سووریە بگشتی و لە کوردستانە سووریە خراپ بوو. ڕێژەیە بێکاریە زێدە بوو، لەو ماژ بۆ دەبارە ژیانێ وڵاتی ئێدینە چار دەبن چ کارێکی ڕەوا هەبە بکەن. لە باژارێ حەسەکێ ماتۆر بوویە ژێدەرە دەبارە هەژمارێک باش ji malbatan. Lê peyedê wekû her car di biryarên xwe yên astankirina jiyanê de berdewame. Kovê carê jî biryara qedexekirina matoran derxistiye. Xwedanên matoran li ser vê biryarê nerazîbûna xwe didin diyar kirin. اسمي أحمد نجم. قدمت على بلدية الشعب 3-4 مرات أمتلك شهادة السواقة عموما. ناوی من احمد نجمه. من دو سه جاران دخوازه به دستخستنا مولات آجوتنه یا عمومی پیشکش شارداری کریه. هر جار جمرات بجن سبا و دسبا و ماه کردن. جبو وی که از نچار بون وی ماتوری بکرم. جبو دبار جیان هر چار زاروکن من. ام نچارن دوی سرمایه ده در کردن. برو جمع 1000 لیرین سورینه. کار نینه. خدان ماتورکی دن کوکم اندامه داخواج پیاده دکه که قاغزان جبوان درخینه جبو آجوتنا ماتوران. تعيش عندي بنت وضعنا سيء. از هاتم کار بکم جبو دابین کرنا جانا کچا خوا روش آلوز و زحمته از کم اندامم و سر موتور کار دکم روزا من 500 لیرین سوری نه و 500 لیرین سوری تشتگی دوی روشا بهابونی دا ناکه هر روزه جمارا بریاره کی دردخینن دبارا جانا ما جوی ماتوره جبلی خوده و ماتوره مکس نینه ام داخوازه جه برپرسیاران دکن کو مولت جمارا در بخینن جبر کو ام هاتن جبو کار نجبو تشتگیدن Li Kurdistana Sûriyê buhabûnek zêde li ser hemû pêtiviyên jiyanê heye. Di heman demê de kar nîne. Ji ber vê yekê rêjeya hejariyê gelekî zêde bûye, bêgoturê xistine guhdanê bûyekê bike.